ngifuna umuntu ozofunda. Uyabona uma uzofunda baba umngadi le nkulumo izokhuphuka inemcibisholo izociba icibe izosuka la kunina icibe kuwe icibe kuba budube icibe kuona wonke umuntu njengoba uMoyingcwele ezoyithetha ngoku. Ngicela silaleleni ke bafowethu nithe ubani ngiyacela mngadi ulifunde kahle lelo verse mhlambe mangabe nabo mhlambe 1 2 3 angazi angifuni sifunde yonke kodwa kunendawo nje engifuna mhlambe inezinto ezithize ingisizile Nkosi ukuba sesontweni lase-international ngazi indaba zama full stop nama commas wangisiza uMoyingcwele njalo lo okufundisana ungafunda ngathi ungakafunda ngicela uthandaze ngoba izwi lenkosi leli. Baba siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga izwi lakho, sibonga umyalezo usudepositile emkhonzini wakho. Nanku-ke Baba usuzodlula njengalokhu ufuna ukuthi udlule. Baba wethu ongcwele la uyakhona indawo usuyilungisile. Makube njalo Nkosi libe ngamandla nangomlilo liphefumulelwe ngoKristu Jesu Inkosi namandla. Amen. Ukunaka okwaphezulu. Ngicela bazalwane thubani sizobe sidlale. Ngifuna sizwe kahle lento yokunaka. Uyabona ukunaka kunezinto eziba iminako nje. Ukunako uyabona ukunaka izinto ubona ukuthi lento engiyinakile ayinaso isidingo sokuthi ngabe ngiyayinaka kodwa kwenzeke leyo nto uyinake igcine futhi seyumngane wakho nayo seyikunaka ngoba nawo njani uyayinaka kodwa ake sifunde le ndaba yokunaka. Uyabona ukunaka ukwenzani ukunaka konje ukunaka kusho ukuthi uba nento eba nokuchitha isikhathi kusho ukuthi uyayinaka leyo nto kusho ukuthi unayo into ethi u7 manje usekufanele ngiphuthume ngiyabona umthandazo sekufanele ngiphuthume ngiyokwenza something noma ngiyobukela something kuyangiphoqa ukuthi ngoba leyanto izolo ngiyigcinile kusho ukuthi into njani leyo oyinakile. Yeah now ngifuna siphume la sinento yokunaka kodwa singanaki izinto zala sinaka izinto zaphezulu. Into eyenza mngadi singakwazi ukunaka izinto zaphezulu ilele verse ozolifunda bese belibona abazali babone futhi naye umzali ngamunye uzosibona ukuthi hayi into ebeyingenza nginganaki izinto zaphezulu nansi imbangela yongakwazi ukunaka izinto zaphezulu. Angithi kubone mawuthukwa umuntu usheshe umphendule. Angithi kusho ukuthi iminako unaka izinto zala awunaki izinto zakuphi zaphezulu. Yini yenza lento singanaki izinto zaphezulu? Sikhuluma nathi sonke include Bishop Phillips. Yabo ukunaka izinto zaphezulu. Yeah. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu. Alright bafethu uma uJesu efa uJesu iBhayibheli lithi wehla ezofela izono zethu. Angithi bafethu now uJesu ma efela izono zethu usho ukuthi uJesu ufe nobani nathi. Angithi usho ukuthi ke thina sesinjani baba sinjani ingabe ngempela ufile? Yeah fanele sibuze lento ukuthi impela leso simo sakufica na noma into oyikhulumayo
iBhayibheli njengoba lithini baba? Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu. Kusho ukuthi uJesu ngesikhathi efa sasikuye nezono zethu angithi. Kusho ukuthi uJesu wafa nathi. Uma evuka uJesu wavuka emfihlakalweni. Angithi bafowethu. Uma uJesu evuka emfihlakalweni ayisekho into emdingayo uJesu kuleli lizwe. Noma ekhona kulona ngomoya wakhe kodwa ayikho into emdingayo kuleli lizwe. Noma angathukwa akekho umuntu ongathi efile athi mayethukwa aphendule singabaleka sonke. Kodwa masingena esontweni siyabathola abazalwane abanga ngiyaxoxa ukusho mina engathi kangasho umuntu okusho iBhayibheli. Yebo. Funani okwaphezulu lapho ekhona yebo. Lapho ekhona uKristu. Yebo. Ehlezi ngasomunene sikaNkulunkulu. Right. Nakani okwaphezulu. Ninganaki okwasemhlabeni. Okay, ngathi verse number 3. Inamake leto uverse number 3 unento eyikoma bese uyama. Ngokuba nafa Finish. Lela ngelithi senafa. Senafa. Kodwa kuyabonakala futhi ukuthi akunjani asifanga. Bafethu ake sisuke la ukuthi inhlizweni yami ngade ake ngime la ngithi bazalwane ake sivume ukufa. Asithinteke tu lento izosibulala. Uyabona uNkulunkulu mayefuna ukusebenza ngomuntu uNkulunkulu ufuna enze sure ukuthi mayethinta ekuthi awudikizi abese kwethemba ukuthi hayi ufile ngempela abese edeposit izinto zakhe kuwena ukuze uthi ma ukhuluma ngoba thina njengoba sihlangene la asihlangene ngenyama angithi sihlangene ngomoya kuzosethusa ukubona umzalwane eminyango ephila enye impilo engaphilwa kulendlu bese siyabona ukuthi kusho ukuthi lo mzalwane kanjani simuzwa ngokukhuluma kwakhe simuzwa ngokuhamba kwakhe simbona nangokugqoka kwakhe ukuthi umuntu ofile akagqoki kanje umuntu ofile uyagqokiswa akazigqokeli. Umuntu efile uyagqokiswa egqokiswa izingubo angazithandi yena ezithandwa yilo omgqokisayo. Umuntu ofile futhi umuntu ofile akaphenduli umuntu omgqokisayo athi le ngubo omgqokisayo ayingifanele. Ugqokiswa yilo omgqokisayo. Angikaze ninibone ngihlezi ngiyikhuluma lento yazi yaba intshumayelo ukuthi anisafuni nakubantu abangakholwa ukuthi abantu abangakholwa bathatha isihlahla baye emakhazeni beyogqokisa umuntu ongakholwa bethi mfowethu sesiyahamba. Umfowabo noma kuthiwa bethanda ungahambi kuthiwa benenkani kangakanani kodwa ngoba sefile kuyamphoqa ukuthi aholwe umfowabo odakiwe ngoba amehlo yena akasena usafa. Umuntu ofile akaphenduli. Umuntu ofile uyenzelwa izinto enziswa yilo. Inkonzo le inkonzo yokufa.
yiko uJesu mayefika enyathela nje kulomhlaba into yamphoqa kunazo zonke ezake zabakhona emhlabeni noma ngathi okhosithi okholwa indodana unokuphila okuphakade kusho ukuthi indaba iqalanga ekuphileni okuphakade yaqale kufeni. uJesu akaphendulanga ngazwi waze wayofika bamngcwaba kashonga ukuthi ningangcwabi mina nginamandla ngoba wayefundisa abantu abathwele abantu bonke ayebathwele njengoba wayethwele isiphambano nje wayesa isiphambano sikhomba indawo zonke kusho ukuthi bonke laba abafelayo wayebathwele ehambe bafundisa inkonzo athi mayeshawela twe ayithulele twe ayithulele twe ayithulele wathi nalomunye esethi wena ngempela uyinkosi wathi usho khona kusho ukuthi wena osho mina angisho. Ekhuphuka nenkonzo wayikhuphuka wazofika esiphambanweni sakhomba isiphambano sakhomba wonke amagumbi sasakhomba phezulu sisho ukuthi kufezekile. Wayifeza inkonzo uJesu engaphikisanga umuntu base bamthatha bamfaka emangcwabeni akazange aphendule nangazwi. Sizwa amazwi namhlanje ethi nina nivusiwe kodwa nani njani kusho ukuthi sivuselwa kuleli lizwe sivuselwa kuKristu kusho masivuselwa kuKristu asiphile njengaye noma siyathanda noma sithandi ingakho use umoya ngcwele oyilida ukuze asilide esilida ngendlela uJesu abe yiyo sifanele siphile nathi kanjalo. Ekhaya awubafethu lendini emakhaya ethu asifanga tu. Buzani kubantu esihlala nabo bazonitshela ukuthi hayi uyakholwa yena kodwa mase kukhuluma ngokufa uyaphila. Akekho umuntu nganizama ongathi exabene nomuntu uyabona ukuthi siyaphila ngathi uyabona siyaphila unkosikazi wakho unoma wami ma edelelile kahle sifanele sidubane mhlambe 2 weeks noma 1 week noma 3 days iyakhomba lento ukuthi umuntu lo esilale naye emangcwabeni noma ekhuluma kusho ukuthi samshiye emangcwabeni savuka thina asihlulwa asivumi kwehluleka inkonzo isehlule okunothi inkonzo ihlule thina sihlula yona inkonzo ugcina thina akugcina umuntu esimlandela ma ethi ehlala sithangehlila ngoba le ndawo iyalimaza thwephenduka umngakho ulwe naye ngithangiyenzi lo ngenhlise umngakho nomngama athi ngeke uyena efana zophenduka kumina axolise isho ukuthi lento nganisa kwethu akufiwe. Kufunela umuntu akhuluma zayeke ekhuluma kithi ngoba isidumbu mawukhuluma kusona nganizama ngikhuluma iqiniso ngiphambi komoya ngcwele mawungafika esidumbeni nje futhi sesifikile mfowethu ekhaya sukuma manje ngena la endlini ngeke sidinga amadoda azosiqukula eyosibeka la sitshale la siyakho ngithi kuphela nomathi umuntu benenkani kangakanani kodwa mayisefile ayiyaphela inkani nekholwa ke mfundisi elifile liyayebulaka inkani futhi iyaphela ayikho lento yokulwa ngenyama noma thina siyimadoda mngathi emakhaya ayithi into yokulwa ngenyama into siyenza ngomoya sigada inkonzo ukuthi ingalimali inkonzo kungafiwa kufa abantu ekhaya ngenxa unganaki kwethu sibe siphethe imfihlakalo yasezulwini thina nje bathiwa sifile nje isho ukuthi sithi sisemhlabeni
thina futhi sibe sikephi sisezulwini njengoba ubona singakalala emangcwabeni nje sigade lenyama ethu ukuthi nayo lenyama ethu ifuna ivume lento ukuthi uJesu wafa endaweni yethu nayo ayinjani ayife bafowethu ayife emlonyeni ayife limini ayife manje lasenza show ukuthi besoka asonto limini amadlebe ethu alalela noma yini sikwazi ukuzwa nezinto eziwudoti manje siyakwazi ukuzwa silalela into eziwudoti sithukiwe kuma television sithukiwe kuma social media sithukiwe fanele siyophendula nathi kuma social media ufunani kuma social media ngoba wena ufile abantu abalapha kuma social media abakhulumayo nabalwayo abantu abaphilayo nokukhuluma kwethu akufuzela esimlandelayo ngoba yena wafa endaweni yethu nathi asife afiwe lenkonzo mawungafanga mzalwane ngiyakutshela iyokuhlanza noma ungayikhuluma emavesini uziqede emavesini kodwa kuyabonakala ukuthi uyayiqeda emavesini kodwa mase kubonakala kuyabonakala ukuthi akufiwe uyaphila umuntu unolaka umuntu ofika esontweni angazi ukuthi isihlalo siyaqoqwa uyaphila lo muntu uyaphila uyazazi futhi lo muntu ukuthi mina nguthisha ngeke ngiqoqe isihlalo mina esontweni nguthisha yenzalwane wena mawuthisha uyafiwa kule nkonzo le nkonzo ayinathisha le nkonzo le nkonzo ayinaphoyisa le nkonzo le nkonzo ayinanesi le nkonzo le nkonzo uthi mawufika nento yakho ufika nayo emaphepha ithatha amaphepha iwalahle eminyango ikuthathe wena ikubeke phansi ngoba kuyafiwa mangenwa la yafiwa la mathiwa la kuyanikelwa zonke siyanikela akekho ophendulayo umuntu ophendulayo mathiwa kuyanikela ethi bathi soyithathaphi abantu abaphilayo la musuhlangana nabantu abaphilayo lithi iBhayibheli ukujwayelana nabantu ababi konakalisa ukuziphatha kwakho okuhle mawujwayelana nabantu abaphikisa izinto nawe uzoziphikisa ngoba uvuswa abantu emangcwabeni musho uvuka engcwabeni lala izibuye inkosi masithi silinde inkosi izibuye ibandla sithi kuhleli ibandla lilinde inkosi lilinde emangcwabeni uthi mayimemeza kanje ibandla lenze njani livuke emangcwabeni ngoba izinto zaleli lizwe asiziphenduli nje siyathanda ukuziphendula sidlala umhlabathi lo simbuzile emangcwabeni silele ngani zakwethu mawusibuza silalele silinde inkosi iyona yathe silalela so khuluma kuzona kufike yona into esikhuluma yinye ngathi izwi layo elidiphendukani ngobuso wesilusonde isinikezele umyalo yathi sithi phendukani sikhuze izinto ezingafanele endlini kaNkulunkulu ufanele kube khona nabanye abangafile baze bafe koze kuthula umsindo mzwane bafa bonke abantu mawungakafi uzoqula amacala mzalwane njalo fanele siqula amacala ngawe esontweni kuba siquliswa umuntu ongafile ibambe lenkonzo namhlanje yokufa ifa mzalwane ifa ithi mawufika ekhaya ngoba nakhona ekhaya njengoba ngikhuluma nje umongo lekhuluma sikulindile uzothi ungene nje sikuthethe uthi hayi bo usefile awuthesizwe hayi bese inyakazi inyama isho ukuthi kushunyayeliwe kona kodwa ibullet ayingenanga akafanga ubuthiwe inhlamvu imguthile imshayanga mayishaya kahle inhlamvu engqondweni iyalala ingaka iBhayibheli ithi ingqondo mayikhukulwe ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu ngeke uyihlole intando kaNkulunkulu uphila ufuna ufe lenkonzo yokufa lenkonzo mvakelo umo lenkonzo iyezwakala yiko nje kwekhuza kuthiwa ungasondelani nendoda usondele kanje endodeni ngoba hleze uzothi uyasondela endodeni kanti wena uyaphila indoda ifile uthi mawuthi uyasondela endodeni zikhuphuka ingane kula kwena ziyifuna indoda kusho ukuthi wena uyaphila
futhi awubona le ndoda osondela konke umuntu ofile yena ubheke phezulu wena ubheka amadoda le nkonzo uma usabheka amadoda iyakhomba ukuthi awufanga futhi le nkonzo uma usabhekile amantombazane iyakhomba awufile unayo inkonzo umzalwane ufaka amasuit and tie unayo inkonzo ufaka ikete ezide nemshukulo kodwa kuyabonakala ukuthi ugqoka umuntu ozigqokisile le nkonzo uma ugqokisiwe iyazisho mzalwane iyazisho iyona esishoyo izisho kuwe ngisho uhamba twalifile le khona file lakhuluma khona abantu phakathi amantombazane uncika ngamadoda uyintombazane iyakhomba ukuthi awufile ucela imishado uyacela awumlindi umuntu onikazanayo imishado yini nento le ekuthi makuphanyiswa abantu bakhona into abalimala balinyazwa yini bayaphila bayamajina ukuthi njengoba yongena emshadweni nje khona izinto eziyokwenzeka uzu1 no 2 no 3 leyo nto yibantu abantu abaphilayo mawufile kule nkonzo bheka phezulu lithi iBhayibheli babheka phezulu ubuso babo bakhala abasoze labo bantu benze njani bajabhiswa yini abantu babheke ezantsi iyabonakala nemfihlakalo inkazimulo kaThixo mase ugcwele isono ukuthi ugcwele isono awusafile uyakhuluma emlonyeni kodwa ayenzeki imfihlo uyaphila khuluma amavesi amaningi kodwa ingabukhona imfihlakalo funa uma ukhulume kanye kwazi into kaThixo iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu linkemba manje maliphuma kumuntu ophilayo alibi inkemba ngoba naye bekhuluma engazini ekhuluma la khona lo mhola ekhuluma ngoba siyakhulunyiswa labantu abazange bathakatha ababazonda bathakatha abantu abathakatha bakwazi ukuya emangcwabeni bafike bagwaze izitumbu bazivuse zihlasela abantu zikhuluma izitumbu zikhulunyiswa azizikhulumeli uma zikhulunyiswa izitumbu lozikhulumisayo ekhuluma ngezwi lakhe lizohlaba lehlulele izizindlo zenhliziyo uzibone ukuthi ngiyakhonza ngumzalwane kodwa angikakafi kumnandi ngise-international ngise-God's time kuhle ngoba igama elihle lase-God's time lihle kushiye God's time futhi fanele ugqoke kanjani kahle ugqokiswe ubani abantu abahluphayo benga besibuza imibuzo kuyisono ngani baphila abafile ababusi manje umhlangano bayemhlanganweni malo nomali bayiplanela yomhlanganweni kodwa abaphilayo baloke bebuza imibuzo eyani yona lento eyokwenzani baphikisane nama social medias bephikisana ngama verses asingeni kuleyo nto abantu abaphilayo labo abaphikisana ngamavesi thina siphikisana ngamavesi akuphikiswana ngayinto yalapha phezulu into yaphezulu mase iphumile iba njalo iba inkemba ehlabayo yahlukanisa ithambo nomgatsha ingene izindweni zenhliziyo idabule nakhona ikwenze ube uzero bafuna uThixo abonakale kuwe ifa abonakala uThixo akahambi nomuntu ophilayo inkathazo ngoba baba bephikisana endleleni athi uyakhuluma uThixo nalo uphilayo uyakhuluma uThixo akaphiliswa ifa futhi musu bayinkathazo esontweni sokutena sikuyeka phatha abantu abaphilayo umuntu uyayibeka into ahamba esikoleni afunda omunye umnyamba bohlangana nabapostoli abathize bafike bamfundisa ukuthi hey lento le ayijalo kuyivesi asitholanga ngevesi ayithola ngomoya sayithola ngomoya ngezwi lakhe
asiyazi leyo verse sayithola ngobona ngezwi la laba bayithola ngama verses bama lapha kuma platform baphikisana ukuthi leli verse nathi ngeSebhe asisazi kwaSebhe njengoba usibona nje sizinje singamaXhosa singamazulu thina singamapedi thina singamashamba asiyazi sazi izwi likaThixo futhi sakuvumela ukufa yiko nje usibona singaphikisana nabantu ngoba sifile ungayiphenduli into yabantu abaphilayo ufile ungenaphi kuleli lizwe leli akuphunywe kuleli lizwe akushona ezantsi emangcwabeni kuyolala kulinda inkosi khona baba wethu lithi iBhayibheli malichaza ngathi lithi wasivusela kuyena kusho ukuthi ngama amagama kuleli lizwe sifile maqondana nezinto ethwa izono asiyazi into enjalo asiyazi yiko nje laba abana endlini bathi mabehamba umngadi ngoba bahleli khona abehamba bethi bayezwa yini lento ekhuphuka la emzimbeni bavele bathi ikhona ngizwa la kuleli lizwe ngihlala kona ubufeba ngibazi abukho yini lento ukhuzwe kubizwa amadoda kaNkulunkulu akubizwe ingcebo zikaThixo kubizwe ingcebo zikaNkulunkulu sikhuza umoya uthi hey uyalala wena emathuneni uvuke kanjani ngoba siya understand umoya lesi fihlo le siyathandaza manje inkonzo yokufa mawuphuma la asifuna ukukhathazwa uwe sikhathaza lento eyodwa ufuna uzophuma kabili kathathu sibonda izwe sihlele kulona alifana igama lakho International Revival Ministries kodwa kuyena wakithi asikhulumi thina kanje thina futhi asambe kanje thina siphili kanje thina samba kanje inkonzo umuntu wemfihlakalo njengoba ubona emathuneni asazi yiphi language ekhulunywa khona kodwa khona njengoba unabelele emathuneni bengavumi manje namanje ubabona belele emathuneni bayatshela ukuthi shona ngezansi madoda hambani ulale emangcwabeni ake ngikhulume ngenyama nyama abantu okhulu bethu nomkhulu bethu sabathatha sabafaka emangcwabeni wengane zakwethu noma singenzani ekhaya akuveli noyedwa ilanguage yakhona batshela kodwa lalelanike njengoba niphumile la anisabuyeli kulaba benyama benzizwe lalomuntu engamazi kwakubani kodwa wabatshela balala bathula ingakho thina singakhonza amadlozi ngoba siyazi bese simkhonza umuntu osefile ngoba siyazi ukuthi akekho umuntu ongathi efile abuyavuke asifake isiphandla asisigqoke isiphandla sentefile sino Kristu thi sino Jesu kunezinto esingazenzi wengenza kwethu kunento esingazenzi noma kuthiwa ngabe emakhaya ethu kuthiwa la kamakhelwane umuntu esikhuluma naye ucingweni ethu nedili umuntu ofile kufanele icacise kahle lento ukuthi emadilini asiyi into esenza singayi emadilini asinazo ngisho ipheko zamadili ngoba phela thina sifile nje asinayo imali yamadili thina asinayo imali yokusupporta izinto zobumnyama asikhiphi ngisho ubhiya nedrink asikhiphi namanzi akhona azophuza makufiwe lapho kulo muntu kushoniwe ngoba thina sabe mfihlakalo makushoniwe ithina sifika kuqala sifike sibuze sibheke ukuthi kudingeka ukuthi sesiyazi thina asifuna ukubuza phela sithenga lesithenga noma kuthi kaShembe makufiwe ngisho kaShembe kuphakameni makufiwe kaShembe thina sizoveza inkosi yethu ngesenze sisenzayo kodwa mangabe kunamadili ayithi inkosi engene emadilini sihlangana napho nabantu ngoba thina sabe imfihlakalo siyohlanga thina okhethile uPriest basesulwini haleluya konzo le ngiyayincengisile nkonzo le nkonzo ayifuni ngisho uzuncenge nabefundisi bendawo uma beyibhuda inkonzo musu ukusondela umfundisi kwena athi thandazela isiwasho athi umfundisi ukuthandazela uyazi umfundisi ngakhumbula indaba omunye umzalwane kwenye indawo sinawo hayi sesilobathu ubamthuke ngazi noba le emkhulu uphethe isiwasho uza kuthina
umlotha uthi uxolo bobaba ngicela ngisibeke izandla ngithi masibeke zona zona uthena hayi kukhona olunywayo manje funa ngimbuze naso sona ngithi sibeke wena umbuzisi washo ukuthi anginandaba ngoba izwe aphila kulo angiphi noma ngalimala nginandaba ngoba ubenjani fanele izwe yamkhona ngeke ngivuswe umuntu efihlakalweni ngivuswa abantu abaphilayo bengiyise kwabaphilayo ukuze ngizwe izinto zabantu abaphilayo izwe labaphilayo linenkani izwe labantu abaphilayo linomona izwe labantu abaphilayo linenhlamba izwe labantu abaphilayo linobufebe izwe labantu abaphilayo linazo zonke izinto ongazisho zibonakalayo lelo lizwe liyimbi ngoba liyamthatha umuntu lize limthathe limbulale hayi limbulala ngendlela ukuthi ufe noKristu kodwa afe enyameni sithi sikhonza naye kodwa befile bona amantombazana emzimbeni agcwela amantombazana asezamkhapha agcwala ngisho engqondweni yakhe ingqondo kaJesu ayisekho uyambona usephila ezweni langampela amantombazana sekuyinto yakhe phuma ezweni elinjalo phuma kulento akukade namhlanje abafowethu singabantwana bakaNkulunkulu ngisho ukukhuluma kwethu masikhuluma manje singakhulumi engazi ukuthi sehle emthini nabantu asikhuluma nayo asikhulumeni ukukhuluma kwabantu abafile kodwa apha amakholo ayefa amakholo afa angaphikisani kube ngathi omunye umuntu mangabe konile kuze kube ngathi uyamsaba noma mkhulu kunawe into ekwenza leyo nto ingoba izwa phila kulona akufanele uphile kulo inkonzi yakulawula ukuthi wena ngoba umzalwane awukusakhulunywa kanje ngoba umzalwane akusaphilwa kanje izwe labantu abafile likufaka ezintweni zikaThixo ufuna ukwazi ukuthi uThixo uthini awufuni ukwazi ukuthi generation ithini ufuna ukwazi ukuthi uThixo uthini awuyifuni generation ithini ufuna uThixo ukuthi uthini amandiya wafunda thini ufuna uThixo ukuthi uthini umthandazo ithini inkonzo zithini uyaphuma ezweni namhlanje sizophuma namhlanje sokala sizoxoxa ukuthi inkonzo zimi kanjani inkonzo zaleli sonto kuphunjwe kuyiwe enkonzweni kuyokhonzwa umuntu uhlala ngomsombuluko uze kuyoshawula esihlanu akhongisha imvuselelo akabe ngisha amatende ujabuliswa abantu abawu4 akhonza nabo apha amatende alanda imphefumulo yabantu abaphila bazofaka kokufeni sibathathe sibafake le ndawo sihlele kuyo bahlukane nezono izwe lesilindile kodwa abantu abangaphakathi sebesezweni akufika madoda olesithathu ukuzila ukudla awukuzili into ophilayo uyazi kwakwenzeka ilanga kwathekela ilanga mkade ngako isitha kwathekela ilanga yabona ngangena umuntu ushengase ayibona lento thokusathana abantu barobheni uvela khona isifo la kuwena athi mayikade khona isifo ngoba ngesikhathi usuka uyadokotela ngoba into oqala impostoli ibandla liyenzayo aliyi kumoya ngcwele liyobuza ngesifo la kuzona livele lambe lekudokotela uDr Naito abesephendula uDr Naito athi ngibona icancer ngesikhathi ethi ngibona icancer kuwe ngoba izwi ophila kulo nawe lisheshe lingene nje khala katha abesethi amaphilisi uzowadla impilo yakho and ngesikhathi uwadla amaphilisi lokho utshela uDr soke waya yini wabuza kulo olesithathu awulizili uthi udla amaphilisi ubani wathe makolesithathu idla amaphilisi ngoba kwathiwa inkonzo yangolesithathu kuzila ukudla akudliwa bese uthi hayi ingenxa yokugula okula kumina owatshelwa uDr Naito kodwa uDr Jesus akashongo lutho awukazi uhlale naye 3 days umbuzo ukuthi Dr Jesus le cancer ngabe iyo ngempela na avuma uDr Jesus athi yebo iyo uyizwe impendulo loud and clear nina nafa siyathandaza manje umuntu wafika bafethu mhlawumbe sothi siphuma nakubonakala nje
Ukhona uhlobo olungafile ogcina emakhorasini. Gcina emakhorasini. Ujaza mnandi inkonzo yephasika. Kodwa hayi uyaphila lo mzalwane. Uyaphila, uyazwakala indlela aphila ngayo. Uyabonakala. Uyabonakala ukuthi uyaphila lo. Uyaphila lo, uyaphila. Lasithandaza. Thimngadi safa. Uphila kwenu njani? Ukuphila kwenu kufihliwe. Lithi lami kulumbanisiwe, ukulumbana. Lithi lami Bible ukuphila kwenu. Kulumba, uyabona ukulumbanisa? Usho ukuthi kunjani? Ukuphila kwethu kuhlanganiswe nobani? Naso. Manje umuntu ongafanga ukuphila kwakhe kulumbaniswe nobani? Ulumbaniswe namavesi but akulunjweniswanga noKristu. Ungalikhuluma ivesi but ungalumbaniswanga naye ubonakala nangento oyenza. Bafethu, impilo yokukholwa ayibuye. Hayi esonto kwanda kwenamba yase international noma God's time. Kodwa if God's time ayandelwa abantu abafiki. Hey, abalumbanisiwe. Ngiyacela hlobo zami sibengene nyawo. Yabonga mfowethu. Bese sibona amehlo amabhayibheli avala. Kodwa wena inhliziyo ukuphila kwenu kufihliwe kanye noKristu. Ngokuba nafa ukuphila okufihlwa kanye noKristu okomuntu ofile phela. Uye futhi lo muntu kuphela okwazi ukunaka izinto zaphezulu ngoba ufile wavuka kanye noKristu. Siyabonga Baba. Siyabonga Nkosi. Siyabona manje umahluko. Uthi phakathi kwethu emini umuntu ofile akazigqokisi uyagqokiswa. Uyenziswa yonke into
sheep are